Avuxeni hi le ka G1 Solima ka mu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla, swilo swa manyunyu, swilo swa manyanga, hi leswi swin'wanyana swilo swa manyunyu emadyambyini enhlikanini wa siku ra namuntlha hi le Kruger National Park kara swilo. Ni dyondze ku vanhu sometimes loko va vona ku ri u na ntsako wo karhi andhawini yo karhi va rhandza ku nyamisa, va endla leswaku a hi ngo kuma ku hi rhandza ngo swa xikolo swo hlaya ma ku rhandza ngo tibuku i ta penga na wa ta ku vo mani va endla nga ku vo ku advise, kasi hi tin'wani tindlela leti Satan a va tirhisaka hi tona ku va ku nyamisa. Na mina va ni byela ku ri ni ku rhandza ngopfu a Kruger National Park, va kha va endlela ku ni ta swi tshika ku tala ku endlela ku ri ni ta fana na vona. Mara ni kwala ni lo pfhampfa namuntlha ku na vuchokolochokolo byo tala ngopfu, ingaku ni rhumeliwe swilo la. Okay, hi vuyile. Album ya Shaun, EP ya Shaun se available, mi nga mi ya ti yingiselela yona ka ti-online stores hinkwato hi ku ya hi ku rhandza ka n'wina ku a mi ta tsakela yi va ka online store yi leyi mi nga kotaka ku hatla mi yi fikelela kona. Ni vuyi ni dyondza xin'wanyana ne, munhu un'wana na un'wana i na talent ya yena. Van'wani mo ka mi nge se ti discover ti-talents ta n'wina, van'wanyana mi ti discoverini mara a ti pfuni nchumu. Ku fana na lama ma ku ti themendela hi ku loko ti hisa nhova yi tlula na freeway, yi tlulela hala side lerin'wanyana, ene swi possible. Ni tshame ni swi vona na ha ku hundza Polokwane khani ya Joni, ritshwa ri suka hala ka tlhelo lerin'wana ri jampela hala ka tlhelo lerin'wanyana. I talent yin'wana yikulukumba ngopfu. Hina na loko ho hisa ku omini yi nge fiki na laha twa xindulwana xa ku xitimeka, dyona hi ri tlhatu rin'we diba yi tlula xikontiri hisa na hala kun'wanyana. Mara a hi swilo leswi swi nga ta ku yisa helo sweswo. Ku hava ndhawu leyi va nga ta ku va ku themendela ka yona, va ku nyika na xidlodlo va ku nyikela ku hisi nhova yi jampa patu yi hala kun'wanyana. Se loko ko va ku ri mina ni nikiwe hi ndlela yaleyo ya ku ni nikiwe ku hisa nhova, ni boheka ku loko se ku ri na van'wanyana va nga nikiwa swin'wanyana swa ku tlula swa mina, a hi nge vatlangi va bolo, mbilu ya mi boheka ku vava ku okay lava va voniwa, ku na vanhu va va praiseaku for swilo leswi va swi endlaku, but mina wo hisa nhova a va ni tekeli enhlokweni. Ni boheka ku jelaza. Ni kuma ku loko se ni cheka na rixaka ra ka hina, mhana mina a yi dume hi ku endla gogogo a xiphayiphanini, ma swi vona byi talenta bya kona ku a byi yisi helo. Na boheka ku jelaza loko se va ku na artist yi nga humesa album, na nghena ku ni commenta hi mbilu, na uploada status ni vulavula hi swona, ni commenta hi mbilu. Why na? Because ta hina ti-talents a ti nyawuli, i ku hisa nhova, i ku endla gogogo wa xiphayiphanini, i ku loko munhu a vulavuli hi mina ni n'wi phabela crowd yi kha yi landza hi le ndzhaku. Va swi endla ngopfu mhana n'we, crowd yi kha yi landza hi le ndzhaku, yi kha va mbale anarhoko ntsena. So na boheka ku ni twa ku vava. Mi nga va soli vanhu lava va kha va vulavula swo biha. Lexi nyikaka vusiwana i ku swilo leswa swo biha va swi vulavulaka hi leswiya ni nga rhanga ni swi twa khale na ha ri ntsongo, na ha sungula timhaka ta music ni kha ni byeriwa hi vanhu va hala ka hina. So loko ni ta hlangana na swona ka social media swo ni tsundzuxa ku wa swi tsundzuka ku van'wani va ze va ku byela so. A ni nyadziwa na hi mathicara lama namuntlha ma nga laviki ku ri ni hundza lama nga koho, ni nga vulangi ku va ni dyondzisini. So leswiya swa ku vanhu va nghena va vulavula, regardless ku i ntiyiso kumbe i mavunwa, swivulavula swi ta tshama swi ri kona. But lexi nga xa nkoka i ku album yi available. Shaun u kumi na gig ya yena ya ku performa hi yona EP leyi i ra ku sungula aka Chavani a Rivolwa in khensa va Khalanga Productions ku va n'wi rhambile. Ntsakisiwe hi loko ni vona laha ka postal ya vatsali ku under 18, no swi repeata leswi ni swi tsaline le ka Facebook.
vanhu va ku i under 18 mara Shaun i ya ku ngheneni i mihlolo leyi. Hey guys, loko mi ya stadium mi ya vona bolo va ku mi nga ngheni girawundini va vula n'wi va crowd i nga gunguli ku vonani vatlangi va nghenini mara vete ku nga ngheni girawundini i vudomu ene vudomu byin'wanyana i ku tlhe u gungula ku i vuli vudomu loko endzhaku loko hi ku nyiki explanation ya ku why hi ku i domu. So gigi ta va yi ri kona, tin'wanyana ti ta landzela leyi i ya mbirhi va kha va rhamba ka Chavani ka rivolwa in, so swa khenseka swinene Khalanga Productions. Vanhu hinkwenu n'wina mi nga hi pfuna hi ti-promotions, vo manager Philani, vo manager Chavi CMC, vo manager Timothy Miyambu, vo manager Sonia Makamu, ensati wa mina ni n'wi rhandzaka ngopfu a ni ta na yena la mara na n'wi rhandza se na khensa na ku va a ni tswaleli vana lava va ku xonga. Ene xin'wana xi nga xa nkoka sweswiwani i ku se hi la ta dya mali hi vona, se na khensa ku va ni tswaleliwi vanhu va ku ni endlela mali nkatanga. Swa kala ku tswaleliwa vana vo saseka, va bihini vana laha handle manitwa mara lava a va bad, so na khensa swinene. Guys a hi seketelaneni, video leyi a ni ngo va ni ri na mahungu ma serious, a ni la ta mi byela swona ku se album yi available. Ni kombela ku ni endla swin'wanyana because swi tele nyana ni lava ku swi endla namuntlha loko ni heta la. Inkomu. Ntokoto Studios, home of technology.